This is Juu Tv. Bipesa menchia mia me nana pepebi. Nana gagai. Nana do dankwa egufu ado. Nana nche bia na odi u birthday. Happy belated birthday. Wonkwaso nana. Ye do wate. Se obi ekaseti ya wa nana mema ne ha wadofo dosu. Miwia mako mia me papa honorable Kennedy Japan. Honorable Michia. Na mewie we no. Na makome papa Apostle Francis Amwakwata nyamejina machinti otamfo utumitu awakura na usenu Apostle Francis Amwakwata misofo no me papa mechiawo papa na ho ye de na mi wi makome boyfriend ho papa ozu bempa Reverend Isaac Dr. Owusu Bempa we me boyfriend me pe wasem wate papa memma obamumu nso hwem de beba nso ye den a obedi nkunim wate sabre ye interview no ye de be hihye so ye wa ababa wo bi a ne ho ye me feyie na ne nsa no so bo wo ye hairdresser ne nsa no bo wo hwe me mowe ya ono ye miti ono ano ye me makeup o mani mo no ano ye me hwe se de ne nsa no bo ne se na adwuma ye te na maya ma adwen se enye ade a me ma na fa ne ho adi e wo se me ma amanfo hu ene ma papa e wo ye nuaba ne mu se ye nuaba na tena se oba karo me pese me mana kwa aba na fe ye to aso me nuaba akwa aba me nuaba kasakese na me na bi nkomo a wo kasa dia e chese ye na ma o te say yes adum me ho ye me pa che wo why kura ne karo pacho carry aba yo bia Miss Karuba Milton Keynes Juu Tv pacho wo say hairdresser hairdresser okay na me pa che wo e kwan be so pa na wutimi tena asisua say the way we see yetre no ano odin minim hairdressers nanso wo ya de wonsa no bo me pese mi hu say utiye no wo start wo krom ha say UK ha ana say wo sha ase wo Ghana oh mommy dance me chawa her food dance me pacho me started with Ghana me sister big mama ba obi ani me wo luti ni bahant on the chair me on one so ne side me back room ono enanye kwa mama ye karo waya nyame yeah me nua ba wudi yankasa ma membisa wo yesus wudi yankasa de say because makakaro no na won say yeah before the yeah na yeah you go fie din ya na eni je ho pacho me yankasa de abrema ma ma wudi so de wo free pacho me fi bia edu yankwanta yanya edu yankwanta minimum ho oh yeah makohoda minimum so fi mo krom ho efe na wo ho efe wonti no lie wo me nua ba yem bra back to eti ye na asem na me bisa wonsa no bo wo ya de usua no na wadwen wo so se wo be yetra wonse ye mo problem obi wo so mpese minya me ye doctor obi sim pese me ye lawyer obi sim pese mpa made obi a wo ne de wo no na wo de ye de oh media misano na me pesenka me ye beautician as interior decoration okay Mrs. Penny na oyeti serious no ne de ne be ye nhye wo no we den fra man eso papa sunu because why na dream say on be saloon on ne wa ofa me se ne ba to Mrs. Penny be me na me ye petwa wo ne nti
on one and they're meeting. We need twice. We are so. Hey, and your sister no why are dear. So no one not sure where you may ama and they what to media beer to my walk by you cap on Tuesday. Now sister no that's what Ghana now over her. On one the family back. Obi enemy will lose your friend a big mom. Oh, what UK ha? Overhampton. Oh, saloon if you are. Oh, and ye overhampton and saloon. Overhampton for many in some more. The Pamacho. Momo dia uncle big mama saloon among women. Where do you make big mama advert for free? And crop for Baba you to why? Ah, why are dear? What my new ban? We see you. Why are dear? Here, new ban, Mabana. Bipacho. What, ma? Pacho more mummies. Hey, And my young. what, Mamma Ramian, Yamia Shrow. Only himself, be here, but we say when you're veggie be as a more down. My what I say. Oh, why you see? Why you see? Why are dear? It's from how you run it. How much? Oh, why are dear? Why are dear? On Crawford to so be press or baby any tea, tam ben or bow, what has it? Maybe we'll have every day, Monday till Saturday. Monday to Saturday. Not just a Sunday, the only. Oh, okay. Enti nkrofo bi mo sai na wo hia o mo wa ha te se e bia obi koye wedding ana wokoye engagement ana wokoye party wo hia o mo nyina wa se wo betumi ayo mu tia ma o mo ana se den Pacho yes see akra de enche ye the bridal hair become ye bibia at the moment ye makeup pedicure ye bibia until to say the door is open for everyone to come in. ti obi ya e from na so peso ye ni tia we allowed Me pacho maybe so assemble come say a lot of shops are salons near they at the appointment na eko pacho Ubedru why as the appointment no would your appointment so be free wo phone so but ye book wo watro sticker bi no dia tare ne dan na oh yeah aha no etisa enye ni sa but wa ha no so bi so be ni ti a obetimi say no be obetimi afre bi obetimi sa work in ye be ni eno na mpese wo ka no because obi o ho a no ni wo number na ye kasa yi wo so media me sister my hu so wo ye telephone ti me nkona me nkonko ye miti afa na obe frɛ oni wo number obe da frɛ nti ono anso wo twam no ho se wo ye tire na wo ti wo ya de a obe walk in nti so bi walk in sa na oba obe ya ma pacho ye be ya ma oh any last year wa hye me nyina pacho why are there na pacho o ma me wo krom a David o ma me den di say oh sister Georgina ma I love you so much na papa we free kafra se me bisa wo ne me pesa amanfo hu nipa a me ne kasa ti se me say wo ko me krom na wo bisa me nana ase a ana me maame ase obi anim so oh efie we mufo what ase aha efie we mufo de say no mode ana se kwa ha wo behu wo mo enu nti na mama bisa wo papa say so obi ka say oh papa asumesi ni bani maame asumesi ni bani enu nti na mama bisa wo no enti me papa jo facha me why na o de say pacho odi Mr. Boachi na wasiri ugo ba pedi so ugo ba pedi so e oni wonti wa poso ansana ubi sa me mama me misro we dey mo come minim say pedi obe now first mo anya say pacho 10 years wow who no krom ana pacho boy ya queen wanya queen na no hey yeah, dear. So money now or more ha. Oh, why are dear? Ukno so kwachi and mammy so ukno dear. Ah, okwa bona bas mammy. Why? Say Julie Jew say, why are dear? Because we share saloon has say in senia. She or bema papa be a betumpon. That or ba papa tanechi. San or ba papa be also betumpono. No, so bema papa tanechi. Intimate o big saloon ya we ene sene mu niema ne o dryers ne ade a ene mia me bae de we a wasi atwa me yopo e wo me makeup ne me lash ne me ti ho ne me nails a me ti mo sa live wo mu na bo a wa support you
Nyamisha. Na Nyamisha no. Gabi Nyamisha what? Kabium. Me uko baby mu awana meshisho what? Sanka Gabi Nyamisha. Nyamisha. Gabi Nyamisha pa. Gabi one. Gabi sorti. What I say? Sorti. Karosi Nyamisha. What it? Why are dear wabuana? Because I never nyina na offer or more brabusi ye. Where the member Miss Ramon me who and you said me kind of bonnet. I just say, I say be more how. Oh, cost one any ya. I want you for be a hole. Obi o ha obeka cho ma anya adwuma. Mama wanya adwuma. But wo de tenafie mehwe but we no mama ye hu se we emma ba wai mo nsori waka. Emma mama yanya adwuma. Wo hu se wo behwe yi programs bi a mani gye ho pa mehwe. Wo behwe na emma no mo ekọ ho no mo esu ni awe. Wo te wa na wira ho. Wo hu se oba ni sun ni kuna jano ni kunu mona konhoma ni kunu mana ani nje pa bibi ye wo yo ba pa bibi ye hwe UK abonten so hwe ye nua ba hwe saloon befo a wabue enye saloon kitwa anka obetimi adada mama ni kuna hwe no nanso wo se da bi wo se me nso mi ye bibi de boa mi kunu no enye bibia na wo se wotimi tena se o me kwa go bisa mi kunu ama mi kunu ata ama me da bi wo se wo so wotimi ye adwuma wo de wonsa we ye adwuma na bibia wo hia no wotumi toye wo ho wotumi bua wo kunu support wo kunu ema bibia akoso enti me nua ba me da ase Nyamisha why wo pesa wo chia wo papa sorry for wo papa wo ma me bie mu ana wo sister na obi a ekwanda ho chia wo mo ne nko Me da ase ma Nyamisha me pesa me chia ma dof nyina as me hu dem in campo as me chia ma dof Nyamisha Gabi Nyamisha bebre enye wa nka minju baby amechi afin so Nyamisha masoft nyina kumidredu family maso mi mu makra mi mu Nyamisha madofo nyina Nyamisha nsha me customers nyina nso na mo mbrase say die mu amon science na mo hwe Juu TV me pamcho Nyamisha mo me da masi bebre so ma hwe nso ya minua nom ne adofo ya da mo asese mo hwe Juu TV bebre bukwa mu a eba Juu TV ya woni pa bebre e de mamo enti bomodin a se obekwa kohwe Juu TV na subscribe Juu TV ya pamcho enu a na ehia se de be ya ye di foforo bia ba ntenten ubenya bia hwe ya da mo ase Nyamisha mo